geprek kaya uli dunyane pating pletek. pating pletek. Ya kakek pasukan biru mama sahlas keluarga bos rujak kangkung bos sapi beli kaberan nasi badan duit laki wis udah gerada edan Coba kandani gondor pegawean malah dolan miange ngadu ayam yo pasukan biru barang pasukan batik geser geser. sok Kang Artinya diaur-aur Kang Arti sok Nggak ngerti. Nggak usah disuruh. ayo dicontohan Dicontohan bener. ulah ele Mama Depi Mama Dada ulah ele Mama Erik nyambung ulah cicingan yo Au au. wah katoke nyawer segana aduh terus bareng Hei hei hei. kepan jare dewi sidonya malah miling usut ning brutune ayam Walah. bos repel masih bos repel Bos rebel. Rati marasake moro-moro diame Jalan tuku bode miange meluwi Orang salah. Dasare wong tarwe pengen menang dewe Mobiye gede nih belek Mama Kiki bos rujak kangkung Elah dea boleh kaberan nasi bing badan Anjok panik. duit laki Terus? wis budak gerada edan masalah Soak maning bae. kandani kon loro pegawean amalah dolan miane ngadu ayam Boy ho. ayo tong diajar nyawer dulu letik nah cocok diajar moral ayo Kang Kiki Tong irit. eh Ngawur. nah gitu bos rujak kangkung Mama Dea Mama Dea Mama Dea Mama Dea Mama Dea apa Nadea nyambung Ai. apa Nadea Bapak Dea terus bos rujak kangkung diajak tetepan jare wis didoyan Bapak miling usut ning brutune ayam ya anak bola dibalikkeun ayo diajar boral Bener. diajar boral Udah diajar kiri tuh lah. laki mana benge moro-moro diemek bos sapi Maksudnya naon? apa nasalah dasare wong tarwe ingin menang dewe kobiye gede nih belek sok bos sapi disambung terus kaberan nasi bing badan Anjok di nasi panik. duit laki wis budak gerada edan Soak. kandani Burut ya. eta geuning makayana dak kitu sih miange ngadu ayam yo yo jalan yuk bos sapi mawur bos rujak kangkung ya nu nembang di dia nu nembang ieu nu nembang ajak tekapan jarene wis didoyan malah miling usah ning brutune ayam sareng dede saha ayo deh ulah cicingan Mama Dea tapi mana
Jog ning ngasih paling baik Duwe ya. laki wis budeg rada edan. Dikandani kon loro pegawean. Malah dolan piyange ngaduan. Mending kene budak yo ya gampang. Iya. Ayo kawan nang diajak pangaya. Mama Eri, nyawer itu Mama Eri. Mama Eri. Nyawer deui nya. Malah nyawer deui. Bos ayam, bos warung. Aduh, ya budak saya nyawer deui. Bos sapi maju, bos sapi maju. Bos sapi, Mama Sahla, Ayah Sahla, bos sapi. Ancang tangkepan, caren dewi doyan. Malah milih ngusir, ning brutuning ayam. Coba. Asep. Au. Au. Yo, bos repel, bos repel, bos repel. Bos travel.